Pozdrav YouTuber, u današnjem klipu ću vam pričati kako da kolokujete vašu grafičku karticu. Potreban je jedan program koji se zove MSI Afterburner. Link će biti u opisu videa. Evo da dokažemo da skida. Evo ja ću ovo pauzirati dok se ne skine. Evo vraćamo se, pošto se skinuo, ekstraktujte ga na desktop. Extract to desktop. Evo instalacija, uđite u nju, run, stavite u English, next, koji god hoćete jezik, next, ovo odštikirajte, next, izaberete gdje želite da ga instalirate, ja ću u e-disk, ok, next, install. Evo nakon što se instaliralo, finish, uđete u njega. Ovdje kod mene već lakovano da ja ću ići reset. I obavezno štikirajte ovdje apply, ovo bit će vam ovako, mora biti zeleno. I sada pazite kako overclockujete da ne bi spržili grafičku ili neko što drugu na kompjuteru. Kod mene ovdje ću teram ga i do 720, ali sad neka bude 701. Memory clock teram ga do 600, sad ću stavim 581. I ovdje ako ovdje ventilator koliko želite ga podešavate, ja ga uvek stavljam na 35. Ovako, opa, na 35 i stisnete apply, save i to je to. I uspješno ste klokovali vašu grafičku karticu. To je bilo to do sljedećeg videa, vidimo se.